Ipumpa ke jing semua, bak ke jing semua pelak bakra banyak ya kan notification bak statement kelai paipa haka prateri ujun arzat apoi bak ayo ya kata ka environmental clearance atau baide bak ke mines kemudian apa operational dan ngina kalian kesen isnorunga bakunu ka statement kayo ya kan ka environmental clearance klaim gono ke public hearing namanya kan ke jui ke mining statement panpulong adu lain ini kita ke public hearing hendrena kita wajib persya jong kipai ba jong kiseng balang bakar jong ka rilum janjian kini ke public hearing ke baka sarkar jilla lengba ka Meghalaya State Control Pollution Board lengba ka office jong deputy commissioner la persya panpulong kini ke public hearing hendrena la pulang na hendrena kini ke khidmat ke pemerintah ngisnolunga banjoi banaknya ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change napa Delhi lembaga recommendation jong Deputy Commissioner jong ka Meghalaya State Control Pollution Board kala issue ya kene ka environmental clearance ya ka statement da ka bayar lag na ya ka public hearing tengi kum ka sehi ka bapet ya ka bagamya jong ka ilang salang apa ka district ki barak kowe isno pula ba isno persya jur ya kene ka jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance dalam kono ka public hearing tahalor kene ka nongrim na kene ka seng menta ka sngi minta hak da ka jingtho chau chief secretary jong ka sarkar jilla lengba deputy commissioner jong ka East Jahil district man penpau ya ka jing persya ka bajur halor kene ka jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance dalam kono ka public hearing Isnolunga banyak ini bagi lat patai kubur bagi sarkar jilla kalakam bakam dan jintip halau kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance bat kene ke jingyo jong ka statement kene ke jingla jong ka sarkar India balagi tumpau ke isnopula kene ke statement kalau halau ka nongrim ba kumno kat ka sarkar jilla kanum dan jintip halau kene ke jingyo jong ka statement ya kene ka environmental clearance namar hakine ki snem ki baladep ka sarkar jilla kubang yang lembaga Meghalaya State Control Pollution Board lengba ODC jong East Jahil sila persyang panpulong ke public hearing hendai hakan ke genti ke baga statement kalayo akan ke environmental clearance nak yang ke sarkar jilla kala sakiti bakam rat jingtip hakan ke jingtho ke bingila pha syau chief secretary ngila kenturu ya ke sarkar jilla bakam tho syaka Ministry of Environmental, Forest and Climate Change jong ka Delhi bakin withdraw no ya kene ka environmental clearance ka bakila issue ya ka star cement ta shushu nagalian ka sengi ni suba ba kadon ka jing bamsap ka bojur shalendet halar kene ka jingyo jong ka star cement ya kene ka environmental clearance claim kono ka public hearing ni suba ba ka jing bamsap kadon nado ka district level hadu ka office jong ka Meghalaya Pollution Control Board bat jong ki hai bat kene ki briuk bahala ki ba dong ka jingi dei ba jan ka sarkar halar kene ka nongrim ni dawa na ka sarkar jilla baka dei ban thumru ya ka wek inquiry haka ba dei bat kene ka jingyo jong ka statement ya ka environmental clearance claim kono ka public hearing takaba pensir shushu ya ka omtang ya ka district ka jongi henre ka jilla he para ko ka lomba lada ka statement kala banyo ya kene ka environmental clearance claim kono ka public hearing ka jingting ka bakraw ya ka jatri ko jongi ba yo let's say ka sarkar kan aero ya kata ka clearance ban ti ya uranium claim kono ka public hearing lene wat ya ka umur hydro project bro ya ka sarkar kan ya lek na ya kene ka public hearing ta kene ko ka jingting ka jongi kum ka sengi ba kum ka jatri ba ko wai halau kini baru ngila pak jing thot saka chau chief secretary jo sarkar jilla baki de ban pensengya no ya gani ka environmental clearance jong ka star cement ta hakka ju ko poru ni ko apun tip banagalian ka EJNC kan sa shome ka Central Executive Council ka bakar ki jong ka sen hakka ni ka option tarik minta unai bangi kenturu ya baru akan ngilam jong ka sen baki ya wan sa ka CEC bakane ka CEC kan long bet thik na kabanta
bangin ya taisani bangin ya peliu jumut ke senjam ke ba keseng shim shikmat lada ka sarkar jilla kam khin snap ya ke sur jong pai ba kumjur ya ke sur jong kiseng mahalang hapo ka distrik ke jongi nama kakum bapawi menta kene jingyo jong ka star cement ya ke environmental clearance klem ko public hearing ka David ke jing yurot ya ka hop jang kinong song jang ka ileganar po pat jang kiseng mahalangi jang ka distrik pat jang ka rilom jaitia taka bakadu ngikentu ya kinong nikmat ki jongi kamtam ya ki MLA ki MDC ki bana po is jaitia distrik bikin juri bi dalade apo ileganar po kamtam ha kito kithan ki bana bon ha ki cement plan ba ka ka jing nang nang ka jing do nang jongi kum ki tra distrik ba ki de juri bro ya ka jing Jeknya jom ki kiba kamtam ki di umbam kamtam ka waluka baka jing penselen ru ya ki klau ki betap nama nadu badan kini ki semen plan ngi la lap ba ka waluka kala rong na ki por sa ki por ka jing yap jom ki dekha dokha do umru kala jia na ki por sa ki por tahalar kini ebaro na kaliang ka IJNC ngi scam hadu kini ka klimat ban persyajur ya kene ka jingyo atau statement ya kene ka environmental clearance klem ko public hearing but lada ka kam kadawa nakale kesen hakine kisngi ban sampo banana da ki jingi hadin ka CEC ke jangi ke ban salama kene ka absan tarik